Isa ada yuk. Isa ada yuk. Isa ada yuk, Ji. Awas, Ji. Ente kecil matanya, awas. Buka. Buka. Awas, Ji. Ya. Mampus. Isa ada yuk. Orang jadi nabur lah, jangan sih. Jangan sih sampai bunuh. Jangan ada mendingan gak ada lo. Ada si Adon aina dia kene. Bilang benang paling suruh push up. Nenaan. Ulah gandeng. Nah, ujuk-ujuknya Moni. Banyak tanya, ulah gandeng. Kok siapa lagu? Ayo mau gandeng. Asal di upahan. Heeh, geus deu kakek kurang upahan. Ya ke diberi usaha. Ada si Adon datang. Hei, ini udah kena ada dia. Kadelen apa kena? Hei, kadang mesti sama orang. Jangan kan? Si Gana manu ngasih si Adon teh si helm. Nah ada gini ngibarin. Nah, ini Orangnya Adon nu ngasih saya teh. Ya. Lu mah cuma nebak bae. Orang ada beres dudukannya aneh, tapi akunya upahnya. sekian ke kuan ngupang cara bu. Ada si Inu kayak cicing bege. Sekian tadi yuk.
natarangan itu. Itu natarangan itu tuh. Sini pulang lah. Gak bener eta mata di dia. Gini nggak boleh dituna. Asli. Yang awal gini orang dicek Asli. Asli teh asli. Yang awal dah mah. Asli teh asli. Ini mana nih? Umpahan barat tuh. Rebo. Cicing di dia. Nih wani umpahan barat. Mau umpahan gede mah. Mau mulikeun. Upahan ku aing gopek. Tambahan deui. Aing ngapa deui nu? Mun si helm umpahan gede, kurang mau dituduhkeun. Mun si helm umpahan leutik kurang dituduhkeun. Saya teh nu ngasih si Adon lo. Ulah gandeng. Dan ini ngasih soalnya nanti dan si helm. Awas yang malu momen. Ampura helm mah kurang dituduhkeun. Hmm.